Hallelujah. Bwira mugenzi wangu Imana ishimwe ko tugiye kumva ijambo ry'Imana. Praise the Lord as we are going to hear the word of God. Mwuka Wera dushoboze mu izina rya May Yesu. the Holy Spirit enable us in Jesus' name. Yaba ari twe duhagaze hano, If you were standing here, namwe Imana idufashe kugira ngo tubashe kumva ijambo may the ry'Imana. Lord help us to hear the word of God. Birakomeye kuvuga ijambo ry'Imana. It's not easy to speak the word of God. Biranakomeye kugira ngo wakire ijambo ry'Imana ntugire icyo urikoraho. And it's hard to receive the word of God and do nothing about Ijambo it. ry'abakomeye kuri iyi si The word is very important in the world. bararyubahiriza mu buryo bukomeye cyane. It's obeyed in a mighty way. Umve yuko n'ijambo ry'Imana rero So it means even the word of Imana God, idusaba kuryubahiriza mu buryo bukomeye cyane. God asks us to obey it. Imana ishimwe cyane. Praise the Lord. Tubona Mariya twamuvuzeho kwa kane, We spoke about Mary on Thursday. twabonye ukuntu yagiye yakira ubuhanuzi bwavugaga kuri Yesu. We saw how she continued to receive the prophecy that was spoke upon Bibiliya tubwira ngo Jesus. yajyaga abika icyo yumvise cyose akakibika mu The mutima. Bible says that she continued to grasp everything that was spoke upon Icyo his yajyaga yumva heart. cyose yakibikaga hehe? Everything spoken out, she used Ntabwo to keep it in yakibikaga her gusa, heart. Bibiliya avuga ngo ahubwo ngo yagiragatse ngo yajyaga agitekereza umunsi ku wundi. She did not only keep it in her heart, but continued to meditate on it day and night. Kubera kugitekereza umunsi ku wundi, Since she continued to meditate on igihe it, cyarageze one day, ibyari bimurimo kubera yabitekerezeho bibyara igitangaza. time came, all the things that she used to meditate on became a miracle. Bibyara kwizera kurazamuka kurakura, It gave birth to her faith, and it kandi grew. kwizera kwe kubyara ibitangaza. And her faith gave birth to miracles. Muvuge ngo amen. Amen. Muvuge ngo amen. Amen. Umunsi umwe bari mu bukwe, One day as they were in the wedding vino irashize. and the wine was over, Vino irashira, sinzi uko yashize, they ran out of wine. sinzi niba bari bayitanze nyinshi, I don't know if they had gave out a lot of ariko it, yarasuzumye arareba agira amaso aravuga ngo vino yashize. but she looked around and noticed that the wine was over. Ntabwo yagiye kubwira abahereza, She did not. Ntabwo She yagiye did go to kubwira tell the abasangwa. servants to go. ntabwo yagiye kubwira abahereza, She did not speak to the nta nubwo yagiye ushers, kubwira abasangwa. not even the visitors. Yahindukiye umwami Yesu aramubwira ngo nta vino bafite. She looked at Jesus and told him that we are out of wine. Aha narahatekereje ndibaza, ariko I thought of this. yagiye kubaza Yesu. Why, when she went to ask Jesus, Yesu yari umwenzi wa vino, was Jesus a winemaker? ko bamwitaga umwana w'umubaji. He was called a son of a carpenter. Ni gute yagiye kumusaba vino? Nta vino bafite. How did she go to ask Jesus about the wine? Yari umwana w'iki? He was Umubaji, niko Bibiliya a banditse. son of carpenter. That's what the Bible says. Yosefu se yari umubaji, Joseph was a carpenter. nawe icyo bamutoje yarabazaga. And what they had trained him was to Mariya be a yari azi ko carpenter. Yesu ari umubaji, ari umuhanga mu kubaza, So he was good at carpenting. ariko aravuga ngo nta vino bafite. But she told him, we are out of wine. Mariya kubera ibyo yari yarabitse muri we, Mary, because of the things she had kept in herself, byamuhaye revelation, it gave her a revelation. byamuhaye ihishurirwa, It gave her a revelation. birenga amaso y'umubiri uko yarazi Yesu. It went beyond the physical eyes of how she knew Jesus. She received the spiritual eyes Abwira Yesu ngo nta vino bafite. and told Jesus, we are out of wine. Yesu aramubwira ati ariko mubyeyi tubijyanye mu duti ibi ngibi noneho. And Jesus said, how are we going to Byo handle kumbwira ngo nta this? vino bafite. You're telling me that they don't have wine. Ibi bivanye hehe? Dear mother, how are we going to handle this? Mwavuze ngo haleluya, ariko haleluya. Hallelujah. Mwavuze ngo amen. Amen. Ibi tubijyanye mute mubyeyi How are we we? going to handle these together? Ko igihe cyanjye It's kitaragera. not yet my time. Ibi bizanyutse. How are you bringing up Ariko this? kuko Yesu yagiraga amatwi y'umwuka, But because Jesus had spiritual yagiraga ears n'amaso y'umwuka, and spiritual eyes as ahita well, amenya yuko atari inyama n'amaraso She knew abivugishije, that she didn't speak by the flesh and ahubwo by the abivugishije blood. kwizera. She spoke with faith. Kandi ahari kwizera hari igisubizo. And where there is faith, there is the Imana answer. cyiciro, haleluya. Give glory to Ahari God. ukwizera, Imana there is ntigireka kwatanga iki? God does not fail to perform a miracle.
amenya yuko Mariya atabivugishijwe nuko ari She umubyeyi. knew that Mary didn't just speak because she was the mother to Amenya him. neza yuko hari ikimusunitse She kuvuga knew that there amagambo. is something that pushed her to say what she said. Arangije aravuga ati, And then she said, mubyeyi, dear mother, tubijyanye muduti ibingibi ko igihe how are cyanjye we kitaragera. going to handle this together since it's not yet my time? Bibiliya avuga Mariya aragenda areba abahereza. And the Bible says Mary went to the Ajya muri ushers. protokole mu bahereza. To the ushers. Ntabwo yigeze agera mu bahereza. She didn't go to the ushers. Kuko Bibiliya ntitwereka ko nawe yaserevaga hamwe n'abandi. Because the Bible does not show us that Mary was among the ushers. Ariko aragiye ajya mu bahereza She aravuga went to ngo ushers and told them, icyo ari bubabwire whatever he tells you, mugire mute. do it. Amen. Icyo ari bubabwire mugire mute. Whatever he tells you, Amaso yari yabibonye, Her yari eyes- yabonye igitangaza Yesu agiye gukora. Amaso y'umwuka niyo yamuhaye kuvuga, her niyo yamuhaye eyes gusaba had Yesu. seen what Jesus was going to perform, and these were spiritual eyes. Yesu abibonye When Jesus saw, amenya yuko kwizera kwa nyina kwazamutse. knew that the faith of his mother has raised. Abona yuko kwizera bitavuye mu nyama n'amaraso, ahubwo hari ihishurirwa yahawe rivuye ahandi. And he knew that the faith she had did not come from the blood and flesh, but from somewhere else. Arangije And then, abwira abahereza ati, imbere y'ijambo ryo kwizera before the word of faith, ngomba gukora igitangaza kuko you have to hari perform a ukwizera haba miracle. igitangaza. Where there is a faith, there is a miracle. Nimudaha amazi maze mushyire mu zo ntango. Fetch water and fill. Baradaha pots. bashyiramo baruzuza. They Baravuga fill ngo the pots. tumaze kuzuza ati noneho nimudahe mushyire umusangwa, mushyire And umusangwa. asked them to take the pots to Jesus. Babigishwa nabo baradaha bagira bate And the baragenda. disciples did Ngo it as agisomaho well. asanga vine igizitse And when they iraryoshye drank on kurusha it, iya mbere. The wine Imana was yakicyubahiro. Haleluya. good than the first one. Bati mwebwe kuki mutuzaniye iryoshye, They say- ubundi bahera ku gizitse, bahera How- kuryoshye barangiza bakazana, ariko mwebwe mwahereye ku itaryoshye mutuzaniye iryoshye nyuma. Usually- Ibi bimeze bitse. Usually they bring the good wine first and the bad one later, but you started with the bad and bringing the good later. Icyo nahishuriwe kuri iri jambo, The what I received as a revelation into this nahishuriwe word, yuko Mariya yabikaga ubuhanuzi kuri Yesu. Mary kept the prophecies of Jesus. Kuva bamubwira ngo azabyara umwana kandi uwo From mwana the azaba day umwana w'isumba byose, They arabika. spoke to her that she will give birth to a son and he will be a son of the living God. Ageze kwa Elizabeth yamubwiye iby'uwo mwana Went abika to mu. Elizabeth and she kept in her womb what they told her. Ageze mu rusengero She went to the church. yumva Simoni She aramwakiriye, had how aravuga ngo Simon noneho welcomed sezerera her. umugaragu wawe kuko And now agakiza k'Isiraheli ndakabonye. Say Arabika. farewell to your servant because I've received salvation. Ngo akajya agira ati ntiyabitse Now, gusa, she did ariko not yagiye only atekereza, keep, yagiye atekereza she ku cyo continued yabamubwiye to kuri uriya meditate mwana. on what they told her about her Imbaraga son. z'ijambo, The power of the word, imbaraga the z'ijambo, power of the word, imbaraga zo guhindura the amateka power of changing the history. ziva mu gutekereza, meditation y'ijambo wakira ry'Imana rikabyara They ibitangaza. come from the word you have meditated and it performs a miracle. Ntabwo ari ugusohoka gusa, ahubwo yarabitse ngo akajya atekereza amagambo bagiye bamubwira ku mwami Yesu. She did not only keep the word she had about Jesus, but she continued to meditate on it. Gutekereza ku ijambo, Think about the kugira word. umwanya wo gutekereza ku ijambo, Have time to meditate on the word. yaba ari iryo wumvise, It may be what you heard, yaba ari iryo wasomye, it may be what you read. ukagira umwanya wo kuritekerezaho. Have time to meditate on it. Uko uritekereza niko umwuka agenda aryagura The mu buzima more you bwawe. meditate on it, the more the Niko Holy Spirit utangira kuvuga utazi enlarges. n'icyo wategetse kubera iki ryazamuye kwizera, ryakujije kwizera. Because you'll start to proclaim some things. Why? Because it has been enlarged into you. Duha Imana yacu icyubahiro. Let's give glory to Duha God. Imana yacu icyubahiro. Let's give glory to our God. Imana ibagire neza kumva May ijambo. God do good to you for Itugire hearing the neza word. muri uyu mwanya. May He do good to Reka uyu us. munsi wa none dusome ijambo ry'Imana. Let's read the word of God. Abefeso igice ni cya mbere. Abefeso Ephesians
igice ni cya mbere chapter 1, duhere ku murongo wa 18 from verse 18. kugira ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo data wa twese w'icyubahiro ibaho umwuka w'ubwenge no guhishurirwa bitume muyimenya, ngo amaso y'imitima yanyu abone uko ahweza, mumenye ibyo mwiringizwa n'iyabahamagaye, mumenye n'ubutunzi bw'ubwiza bw'ibyo azaraga abera. Amen. mumenye n'ubwinshi bw'imbaraga zayo butagira akagero, izo iha twebwe abizeye, nk'uko imbaraga z'ububasha bwayo bukomeye ziri. Muvuge ngo amen. Amen. Ikintu gikomeye cyane What is powerful here? ni ukumenya Imana yaduhaye uyu mwuka wayo To know God who has given to us His kugira ngo agire Spirit, icyo arema mu buzima bwacu. for Him to be able to create something in our Uyu lives. mwuka w'Imana, The Spirit of God, umufasha Imana the yaduhaye, helper that God has given to us, yamuduhaye kugira ngo abe muri He twebwe, gave Him to us so that He may agenda dwell among us. atwigisha, He may teach us. agenda atumenyesha, He may reveal things agenda to aduha us. amaso abona He iby'Imana, can give us the eyes that can see godly agenda aduha things. kumenya. He can give us understanding. Icya mbere hano biratubwiye ngo The first aduhe thing- kugira utse kumenya ibyo twiringizwa niyaduhamaga. That the Bible says that we may be able to have the understanding, being enlightened to our Aduhe eyes. kumenya ibyo twiringizwa niyaduhamagaye. The things we are given by God. Abatubanjirije bose The people who started, kugira ngo bahagarare bakomeye, for them to stand firm, babitse ibyiringiro bikomeye they bitanyeganyega. kept hope that couldn't be shaken. Babitse ibyiringiro They kept hope. muri Kristo Yesu, basobanukirwa ibyo biringijwe n'Imana yabo, bagenda bafite ibyiringiro bitanyeganyega. And the things that they had been kept in Jesus Christ for them, and that's what kept them stand firm. Tugomba kuba dufite iki? Tugomba kuba dufite ibyiringiro bitanyeganyega, nta gishobora kubinyeganyeza, kubera uwabiduhaye no kwizerwa. We have to have hope that can never be shaken because the one who gave it to us is faithful. Muvuge ngo amen. Amen. Mwavuze ngo amen. Amen. Uzi kwishimira ijuru batararigeramo, bataranaribona. Do you know rejoicing in heaven before you even reach to it? Bakishimira kuzasanga umwami wacu Yesu They mu ijuru, rejoice. kubera iki? Ibyiringiro yabateyemo byabahaga guhora bishimye. They always rejoice in Jesus in heaven because of the hope they were rooted into them. Bakishimira kuzabona bicaranye n'umwami wacu Yesu. They always rejoiced in seeing themselves in the future sitting near Jesus. Niyo mpamvu nta bwoba bagiraga bw'icyo ari cyo cyose, kubera bari batunze ibyiringiro bikomeye. That's why they had no fear of anything, because they had kept hope that is never shaken. Mwavuze ngo amen. Amen. Mwavuze ngo amen. Amen. Mwavuze ngo amen. Amen. Duhe Imana icyubahiro. Let's give glory to Nta God. bwoba bw'uko bari bubakubite, nta bwoba bw'urupfu bafite, nta bwoba bw'inzara bafite, nta bwoba bwo kubura ibyo, nta bwoba bari bafite, kubera bari batunze ikiruti kiri hejuru y'ibyo They byose. were not afraid of anything because they had kept something that is greater than any other thing. Bari batunze ikirenze ibindi byose. They had inherited something that is greater than other things. Kumenya ibyiringiro twiringizwa niyagize ite To understand the hope that we have been kept by the one who have called us. Inyungu dufite rero teme muri iki gihembwe The theme of ni this ukureba trimester, akamaro cyangwa inyungu zo guhishurirwa, the benefits of revelation, cyangwa gutunga umwuka, amaso y'umwuka or having the tubiheshejwe spiritual n'Umwuka eyes Wera w'Imana. through the Holy Spirit of Harimo God. inyungu zikomeye, imwe nari nangiye kuyivuga. There are benefits, and I've started to mention some. Icyatumye Mariya agira imbaraga, kwizera kwe kugakomera, nta kindi nuko yari afite iki, yari yarahishuriwe umwami w'abantu.
What caused Mary to have a strong faith? It's because of what she had believed. guhishurirwa Imana bizamura kwizera kwawe bigakomeza kwizera kwawe. Having the revelation of God raises your faith. Hallelujah. Hallelujah. Uko ugenda uhishurirwa Imana, The more you receive the revelation of uko God, ugenda ubona Imana mu the bikorwa, more you see God niko igenda izamura working. kwizera kwawe. That's how He continues to raise, to increase Niko your ugenda faith. nawe uporokama ijambo ry'Imana kuko wamenye yuko ritabeshya. You continue to proclaim the word of God because it's true. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Icya kabiri tubonye The second thing we have seen, nuko uko ugenda uhishurirwa, the more you receive the revelation, kumwuka agenda guhishurira, the more the Holy Spirit reveals to bituma you. utunga ibyiringiro bidakuka. You keep the hope that can never be shaken. Oh, hallelujah. Amen. Abo tuko muvuge ngo amen. Amen. Ibyiringiro bidakoze isoni muvuge ngo A amen. faith that is never Abera shameful. b'Imana mutunga ibyiringiro. Hallelujah. Saint, please keep the strong faith. Biblia ngo uko tuzasa nikuragira The gute. Bible says the world shall be revealed has tuzaza not nikuragira been gute. seen. The world shall be Niyerekanwa. seen. The way He will be Abazasa na Yesu seen mwavuze ngo amen. will be. Ibyo ni ibyiringiro ugomba That's gutunga. the faith that you have to keep with yourself. Kandi uko ugenda ubwira ibibazo byawe ibyiringiro ufite The more you biratsindwa. proclaim to your problems, they continue to be overcome. Hallelujah. Hallelujah. Abatunze ibyiringiro, hallelujah. Hallelujah. Ikintu gikomeye. It's a Tunga powerful thing. ibyiringiro ufite muri Keep Kristo Yesu. Ni hope. ibihe ufite? What kind of hope do you Urara have ni in ibihe Jesus? ubyuka ni ibihe? Which ones do you wake up with or sleep with? Ibyiringiro byakomeje abagaragu b'Imana byarakomeye. Hopes made the servant of God stand firm Kubera bari bazi uwabasezeranije ko ari because ukwizera. they knew that the one who promised them is faithful. Ikindi turabona ibyiringiro turabona ihishurwa icyo bibyara. What revelations give birth to? Dusomye hariya mu itangiriro igice cya itangiriro We ni read igice in cya 18. Genesis chapter 18. Turabona muraza kuhajya muhasoma You will ndatanga read it imirongo later. I'll gusa give tugiye scriptures. dusoma. I'll give verses and then we'll read Aburahamu, it later. turabona Aburahamu, We see Abraham Imana imugendereye hamwe n'abandi bagenderera Aburahamu. when God visited him. Ategura ibyo kurya barasangira He barariye. prepared meals and they ate together. Bamaze gusangira After sharing the meals, baragiye bageze mu nzira as they were leaving, abaherekeje he escorted them. ngo Uwiteka aravuga ngo ariko And the Lord nahisha said, Aburahamu icyo ngiye gukora. How can I hide myself, Abraham, from what I'm going to do? Ntazabura kuba ubwoko ishyanga rikomeye, Won't reka he- muhishurire mwereke icyo ngiye gukora. Won't he become a father of nation? Let me reveal to him what I'm about to do. Bibiliya avuga ngo nuko abwira Aburahamu ko agiye kurimbura Sodoma na Gomora kuko yabaye iki ibyaha byarazamutse bihinduka umunuko And the imbere. Bible says that he revealed to Abraham that he was going to perish the Sodom and Gomorrah. Aburahamu because of abyumve sins. akimara kubyumva gusa When Abraham heard it, yibuka ko Loti n'umuryango we baba hehe. he remembered that his cousin Lot was. Loti yari umwana wa mukuru we, yibuka yuko atuyeyo n'umuryango we, aravuga ati nuhasanga abakiranutse se 50 urabarimbura. And Abraham started to bargain with God. If you find there are 50 cents, will you Ndatinze destroy the city? agera ku bantu 10. Up to 10 people. Imana yamuha ngo ntabwo ntibikabeho yewe nk'Uwiteka sinjya ndimbura n'abakiranutsi n'abanyabyaha. God said it should never happen. I never destroy the righteous with the Nimurebe sinners. ihishurirwa yakiriye, You see the revelation he received nimurebe n'igisubizo ahaye ihishurirwa yakiriye. and the answer he received from the revelation. Imana imubwiye ko igiye kurimbura, God told him that he's going to destroy. akubise amavi hasi He knelt down kwingingira abakiranutsi bari Sodoma. to plead for the righteous people Akubise who amavi were hasi in the city. He kwingingira knelt mwene down, wabo Loti n'umuryango. praying for his brethren Lot and his Ntibikabeho yuko family. warimbura abakiranutsi It should never happen n'abanyabyaha. that you can destroy the righteous with the sinners. Bibiliya tubwira ugeze mu gice cya 19 When you are reached to chapter 19, umurongo wa 29 avuga ngo Verse 29. Imana
irokora Loti mu itsembwa kubwo kwibuka Aburahamu. And God saved Lot because of Abraham. Imana irokora Loti mu itsembwa n'umuryango we kubwo kugirutse kubwo kwibuka Aburahamu. And God saved Lot from destruction because he remembered the prayer of Abraham. Uruwagaciro mu maso y'Imana. You are of a great value in the presence of Nabawe God. n'abagaciro mu maso y'Imana. Even your beloved ones. Iguhishurira kugira ngo ugire He icyo ukora. reveals to you so that you can do something about it. Mugira ngo iguhishurira kugira ngo ugire icyo Tell your ukora. neighbor that he reveals something to you so that you can do something about it. Izaguhishurira kugira ngo ugire icyo He ukora. will reveal to you so that you can do something about Ntabwo it. izakumenyesha, ntabwo ari He will information not gusa. just give you the information to keep the Ahubwo ni information. information iguha kugira ngo gives you umenye the- icyo ukora kuri iyo He information. gives you the information so that you can do something about it, not just to keep it. Abanyumvise mwavuze ngo amen. Amen. Abo turi kumvuga ngo amen. Amen. Duhe Imana icyubahiro. Let's give glory to our God. Guhishurirwa Imana yaravuze ngo nta kizajya gukora itagihishuriye abagaragu bayo. God Abagaragu bayo muri hano says mwavuze ngo amen. that he will never do something before he reveals it to his servants. Nta kimana yajya gukora itagihishuriye There abagaragu. is nothing that God can do without revealing to his beloved people. Muvuge ngo amen. Amen. Twatondagura muri Bibiliya We can mention imigambi y'Imana the plans of yagihishurira God abantu that bayo. he continued to reveal to his people. Aburahamu iramubwira ngo muri wowe He revealed to imiryango yose yo Abraham ku isi izahabwa umugisha that turutse through mu you rubyaro rwawe. all the nations of the world will be Imuhishurira ko blessed. muri we hazavuka Yesu uzaba And he umugisha ku isi revealed to yose. him that through him Jesus Christ will be Migambi born y'Imana to itarondora. serve people. Those were the plans of Nta God. kizakora idahishuriye There is abagaragu bayo. nothing he will do without revealing it to his people. Muvuge ngo amen. Amen. Aburahamu agira ati ako kanya arapfukama Abraham Imana irokora Loti. Knelt down and prayed, and God saved Ndetse Lot. n'umuryango we madamu we And nuko his- gusa we isi yari yamaze kumwinjiramo Only that akomeza amaso kureba isi ariko His bose yari wife yabarokoye. had remained within the world. She did not want to leave it, and that's what caused her death. Turabona Hagari agenda We see ajyanye Haggai. n'umwana we. We saw Haggai going with Bajya mu her butayu child. afite imvumba y'amazi arakama arashira. She had a little water, and she ran out of it. Amaze gushira And after the water asiga ran umwana out, hariya aramwitaza umwana atangira gupfa agenda bibona ko umwana we agiye gupfa she bitangiye. left her son the other side because she didn't want to see him dying. Ariko Imana ngo yumva gutaka k'umwana ako kanya iramubwira ngo hindukira urebe isoko iriba riri hafi yawe. And God heard the cry of the baby and spoke to Haggai, turn around, you will see the well beside Imana you. imuhishurira iriba ry'amazi hafi ngo And aragenda God aravoma ku revealed- kanya umwana agira ati umwana arahembwa. God revealed to Haggai a well, and she went there and fetched the water and gave to the, Muri to Kristo the ya mbere son. nabivuze. I said it in the first service. Igisubizo cyanjye n'icyawe kiri hafi aho ngaho. Hafi My yawe. answer and yours are Hindukira urebe mu so izina rya Yesu. closer Kiri aho to ngaho you. ntabwo It's kiri closer. kure. It's not so far away from you. Imana isabye kuguhumura amaso God ako kanya needs ukabona iki ukabona To igisubizo enlighten cyo your muvuge ngo eyes so haleluya. that you can be able to see it. Muvuge haleluya. Hallelujah. Duhe Imana yacikiba Let's give haleluya. glory to our Isabye God. kwihumura amaso ukajya amaso areba Just- ako kanya Imana ikakwereka He aho needs igisubizo to open cyawe your kiri eyes naho so hafi. that you can be able to see it. It's Ni close hafi to y'uwo you. nguwo. It's close to you. Muvuge ngo amen. Amen. Arabuganira nabo waganira nabo ariko uyu twaragendanaga tukabana muri jeunesse tukabana Some ntazi people, you kazaba speak iki to them about what they were going through ntazi working ko in the azaba youth. fiance wanjye I never rwose knew that he or she will become my sinabitekereza fiancé. umunsi ku I never n'umwe. thought of it. Mu kanya gato nko guhumbya numva In a blink of birabaye an eye. abaye umugabo wanjye mbaye umugore we And Sibyo this ra? person Niko bijya became my bigenda. husband mu kanya or gato my nko wife. guhumbya ukabona bigize In a biti blink of an eye, biciyemo. Imana things igahumura worked. amaso akanya gato ukabona uwawe And mu in kanya a blink gato of an ukabona eye, God uwawe. will enlighten Imana your yakihabwa eyes. icyubahiro. Our- umwanya uwo ari wo wose ikibazo cyawe yagikemura n'uwo mwicaranye. In a blink of an eye, God can Bishop, niba give you ukunda an kubyumva, answer to the ngo aho person iruhande close to rwawe you. ngo ujye witonda haba sobukwe. Be careful, maybe next to you, they're seated your in-laws. Aho iruhande rwawe haba umuranga. Close to you, there is someone who can
sibyo nabonye hope iruhande rwawe waba umuranga mu kanya gato. Imana ishimwe cyane. Someone can point Igisubizo a cyawe finger kiri for hafi aho you. ngaho mu izina rya Yesu. The answer is close to Ababyuma mwavuze you. ngo amen. Amen. Hallelujah. Duhe Yesu Amen. amashyi menshi. Let's give him Umwami a round of w'abami applause to akwiriye. the King of Kings. He deserves it. He's worthy. Umwana akira mu kanya nko guhumbya kandi iriba ryari hafi ntiyari yaribonye. Byasabye ko Imana ihumura amaso. Noticed the well, and it required Ngasenga mu God izina rya Yesu Kristo. to open her Uyu eyes. munsi wa none I pray today in the Imana name of dusenga, Jesus Imana musenga, that the Imana mwaje God we gushaka. pray to, the God Ihumura we have amaso come y'imitima to yacu. see, that He will Tubone open ibyo the eyes of our tutabonaga. heart, that we may be able to see Tumenye the ibyo things we're not seeing, tutamenyaga. to know the things we're Twinjire not mu yindi seeing, dimension mu and izina rya enter Yesu. into another dimension in Jesus' mighty name. Hallelujah. Aya Hallelujah. maso yaratubeshe kenshi. These eyes have lied to us Aya several matwi times. yaratubeshe Our kenshi. ears have lied to us None uyu several munsi wa times. none tugiye So kwakira andi today, maso we are atatubesha. going to receive other eyes that never lied to Amenye us. iherezo ry'ikintu mu itangira ryacyo. We knew the end in the beginning. Ayo maso Hallelujah. y'Imana yakuyoboye ntabwo wakwibeshya. If God leads your eyes, you can Ayatubesha never be kenshi mistaken. ariko ay'Imana yakuyoboye If God has ntiwakwibeshya. led you, you can never be mistaken. Muzi icyo bita mu Gifaransa you know acheter champ en poche. Buying a dog in a trap. Express ivuga ngo on a acheté un champ en poche. Twaguze Kinyarwanda. Twaguze iki? Buying something apana without un chat. having the Un chat means. comme le chat. Le chat comme le Buying chien, a le land. chat, la souris. Acheter un chat en poche. Ni ukuvuga ngo wagiye kugura uzi ko ugiye kugura ikintu ugeze mu rugo usanga Going to buy bagupfunyikiye. something, you find you are in a trap. Ntituzapfunyikirwa kuko dufite They amaso agira scammed ati you. amaso y'Imana abona. You shall not be scammed because we have Acheter the eyes of shampoo the ni ukuvuga Lord. ngo kwa kundi hari igihe twigeze kugura nido There is a day we bought simvuze aho ariho a powder milk. tugiye gufungura nido irafunze neza It was tugiye very gusanga kandi yari iremereye sealed, and it was even tugiye gusanga heavy. dusanga ni umusenyi urimo We found that it was full of the sand. ntawe byabayeho ra ni ukukubwira ngo amaso yacu aratubeshya ariko amaso Our y'umwuka eyes ntatubeshya. will lie to us, but the spiritual eyes will Nimwakira never amaso lie y'umwuka mu to izina you. rya Receive Yesu. the spiritual eyes in Hari byinshi Jesus' mighty name. twibeshyeho kubera tudafite There are amaso so y'iki many things amaso y'umwuka. That we were lied Funga amaso to. y'umwuka. We need to have the Abafite umwuka spiritual muvuge ngo eyes. haleluya. Hallelujah. Abafite umwuka muvuge ngo haleluya. Hallelujah. Umwuka reka guha amaso andi mu Let the izina Holy rya Spirit Yesu. enlighten Akira our eyes amaso in y'Imana. Jesus' mighty name. Shira amaso y'Imana. Receive the eyes of the Lord. Ubone nk'uko Imana ibona. See like how Wumve God nk'uko Imana sees. yumva. Be like how Urebe God uko Imana ibona. feels. See how God sees. Ntabwo uzibeshya. You will never be Ntuzitiranye mistaken. ikibazo You will n'umuntu. never Reka. confuse problems. Uzabona hirya You will see far beyond. Hallelujah. Navuze ngo amen ariko. Amen. Navuze ngo amen. Amen. Nimuzamurire Uwiteka ibiganza maze. Lift your hands to the Lord and give glory to God. Iyo ugira amaso ya Yosefu wowe. If you had the eyes of Kiriya Joseph, kibazo wari kugikemura ute? how would you solve that problem? Iyo utagira amaso ya Yosefu If you never had the eyes of Joseph, akagurishwa na bene se he was sold by his brothers agahura n'ibibazo byose and faced all the Yahuye problems nabyo. he faced. biriya bibazo byose yari guhura nabyo ari kujya avuga ngo ni He could Rubeni have said, ni bariya babinteje they are the Nibariya ones that babinteje. caused me to go through ni this. bariya bakuru banjye babinteje My brother made me go through this. yahura na muka Potifara akavuga ngo If ni bariya he meets babinteje with the wife of Potiphar, he ariko kuko could yari have, afite andi maso but because he had muvuge ngo amen other eyes, yari afite andi he had atari other kind ay'umubiri yari of afite andi eyes. arangira aravuga ati He aregane said, ntimugire ikibazo do not be troubled. biriya ni mwebwe mwabiteguye You are the one who ariko planned Imana niyo yari that. yagize ite But God was the Imana yari initiator. yarashaze ngo nzababanzirize God wanted me to maze come namwe first muzaze for you, munsange so that you may come and find maze me mukirire here muri iki gihugu and be rescued ayo in this n'andi maso country. muvuge ngo amen This is the other kind of eyes.
urakagira ayo maso mu You izina should rya have Yesu. this kind of eyes in Jesus' name. Amaso yacu atubeshya ku bana bacu, Our eyes will lie to eyes regarding our ukabona children. umwana ari brutal, ukamubona You ukumva see your child batakaje ekilibre. doing some wrong things and Reka now you Imana lose iguhe your faith. amaso, May God iguhe enlighten amaso yo our kubona uwo eyes mwana, that you will see your child uzasanga nta kibazo afite, and you will find that this child has uzasanga no hari icyo biri problem. kumutegurira. And it's something it's preparing them Oh, for. navuze ngo amen. Amen. Simbikurikiranye uko nabikurikiranye muri kirite ya mbere, byahindutse. Things have changed. Muvuge ngo amen. Say amen. Muvuge ngo amen. Amen. Reba Yesu uko yarebaga Petero. Look at how Jesus was looking at Waguha Peter. amaso yo kureba Petero ukuntu yari If you ameze, see Peter how he was, ntabwo yaba umukozi wawe. he couldn't be your servant. Ariko kuko Yesu yamurebaga kure, But because Jesus was looking into him from the amureba future, nk'iki, amureba nk'umugabo ugize he ute, saw him as a man nk'inkingi izakomera mu who itorero was rya a mbere. great pillar in the church, in the first church. Yesu agenda amwigisha umunsi, And Jesus continued to teach him amuvana day nk'umugabo inkingi by day. wavuze ubutumwa ibihumbi He bitatu mu made kanya him gato bikagira biti. A pillar Duhe who Yesu icyubahiro. spread the Yesu yari afite gospel. amaso. Jesus had eyes. Muragatunga ayo Hallelujah. maso mwese mu izina rya Yesu. You should Dutunga ayo possess maso this mu kind izina of rya eyes in Yesu. Jesus' mighty name. Tujya tugira amakosa menshi kubera dukoresha aya maso, We dukoresha aya have maso. so many mistakes because we use physical Imana eyes. ikakureka ngo n'ubundi God will let you do. singendana n'abakoresha amaso I don't work with people who work by ngendana n'abakoresha sight. amaso y'umwuka. I work with people who Abo work nibo by ndinda. faith, with spiritual Abo eyes. nibo nkomeza. These are the people I Abo nibo sustain. nshyigikiye. These are the people I Abo nibo support. bazagira amahoro These are the people kubera who keep bafite amaso faith, y'iki, peace, y'umwuka. because they have spiritual eyes. Hallelujah. Mwuka Wera arashaka kuguha n'amaso. The Holy Spirit is desiring to give you Ikibazo new uzahura eyes. nacyo, Any aguha problem amaso. that you will face, He will give you other eyes. Akwereke n'uburyo He ugikemura. will show you how you're going to solve the problem. Kuko hari ibyo tugiye dukemura tukabyica. Because there are things we try to Tukarushaho solve, kubyica and tukavangirwa. now we even do terrible Ntitugira n'umwanya wo things. kubaza Imana. Reka We don't have time to ask God. niyo umuntu asenze rimwe aravuga ngo nasenze. Even when you pray once, you say, now let me do it. They don't hear the voice. They don't ask for direction. Muvuge ngo Imana tubabarire. Ask God to forgive you. May God forgive us. May God forgive Kuki us. mutema muvuge ngo Imana tubabarire. May God forgive us. Iduhande amaso mu izina rye. May He give to us other eyes in Jesus' name. Nturibeshya se. Yewe naribeshya. Wowe nturibeshya. I've been mistaken several times. Dusubire ku isoko tugira amaso. Let's go back to the Amaso well and have the eyes of God. Umubiri uratubeshya. The body will lie to us. Umubiri urakubeshya wa musore we. The body will lie to Ibitekerezo you. birakubeshya wa musore we. Your intuitions, your Ariko thoughts will niwemera lie to Mwuka you. Wera ko akuyobora azakuyobora neza. If you allow the Holy Spirit to guide you, He will do it properly. Mu byo wakora byose. In everything you may do. Petero rero yari umuntu wari waragize experience na Kristo. So Peter had the experience with Jesus. Turabona mu gice mu byakozwe n'intumwa. In Acts. Mu byakozwe n'intumwa. In Acts. Turabona ukuntu Petero reka tuhasomeho vuba. Tuhasome vuba. Ibyakozwe n'intumwa ni harehare. Ibice 10. Acts chapter 10. Ibice 10 umurongo wa 9 tugere kuri 20. Verse 9 to 20. Turabona Petero Imana imugenderera. We saw how God visited Peter. Yari ahantu arimo asenga saa sita. He was somewhere praying in the noon. Noneho ngo aza gusonza. By noontime. Aje gusonza ashaka kurya. As he was hungry, he wanted to eat something. So when he wanted to eat something, he received a revelation. He saw something like a cloth. The cloth was held on in a square, and on top it was a cloth. And he saw animals. He saw the birds. And the crawling animals. And other kind of animals. He had a voice saying,
slaughter and eat. baga maze ugira uze Slaughter and eat. aravuga ati ntabwo iwacu mu bayuda He ntitujya said, turya ikizira in Jews we don't eat. kurya inyama tujya duhitamo izimeze We izitazira have to choose the holy things. yumvira ijwi riramubwiye ngo And the voice wivuge to icyo Imana yagize itse You should icyo Imana not yahumanuye wikita ikizira What God has made holy, do not icyo Imana call it yahumanuye unholy. wikita ikizira What God has made holy, do not call it unholy. Bibiliya avuga ngo nuko ngo Imana ibivuga inshuro The eshatu Bible says that God repeated it 3 times. ako kanya ngo agitekereza ibyo amaze kubona When he was trying to meditate on what he saw, ni iyi information nikije kumbwira why did I receive this nashakaga information? kurya none dore bije Now I want to eat and this is what is birashaka coming. kumbwira iki What does it want to tell me? muvuge ngo amen Amen. iyo utangiye kwibaza kuki Imana When you ikubwiye start to ask yourself about what the information Wera that wari God has hafi given kugira to ngo you, agusobanurire. it means the Holy Spirit is closer to iyo give you the utangiye kwibaza explanation. kuki Imana yakubwiye Mwuka Wera wari When hafi you kugira start to ask yourself about agusobanurire. what the information you receive, the Holy Spirit start to ako kanya explain. Umwuka Wera aramusobanurira Immediately the ngo hari Holy abagabo Spirit batatu baje informed him there are 3 men who are baje going to come. kugushaka They are coming to look none for ujyane you. nabo Go with them. nta gushidikanya He did not jyana n'aba doubt. bagabo bangahe aba bagabo batatu Go with those 3 men. aragiye He ajyanye went nabo with them. naho Imana yari yaganije Korneliyo God has umutware spoke w'abasirikare to Cornelius iramubwira ngo natume kuri Simoni aho acumbitse aziwe mu to rugo call for Simon to come to his home. Korneliyo yari umunyamahanga Cornelius were the n'abo Gentiles. bantu bari baje kumujyana bari abanyamahanga And these people who had come to call him were ko we rero Gentiles. yari azi yuko ubutumwa bwiza buzaguma mu bayuda So for him, he knew that the good gospel was Imana meant yashatse kumuhishurira for Jews, and God wanted to reveal yuko to him agakiza katazaguma mu bayuda gusa kazagera no mu banyamahanga. salvation was not meant to remain to Jews only, but also to the Gentiles. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. ako kanya agiye kwa Korneliyo He departed with 3 men and went to kubera ihishurirwa Cornelius. yagize Because of the revelation he received, agiye kwa Korneliyo he went to avuze Cornelius. ubutumwa He bwiza spread the gospel. avuze Yesu wabambwe He Yesu spoke about wahambwe Yesu wazutse Jesus who died and barakizwa resurrected. benshi And many people got bamaze saved. gukizwa After they baranabatizwa got saved, muvuge ngo amen. they got baptized. Petero aravuga ngo menye neza ndashidikanya Now Peter said, truly now I ndabimenye understand. ndabihishuriwe Now I've received the menye neza ko revelation. mu mahanga yose Now I understand that Muvuge mu mahanga among yose. all the menye nations, neza ko mu mahanga yose now I know that among all the uwubaha Imana wese nations, igira ite whoever obeys God, iramwemera he accepts him. menye neza ko nta mupaka Now I understand that there are no iyo boundaries. adahishurirwa If he had Yari never kugumana received Yesu the wenyine. revelation, he could have remained with Ariko Jesus kuko yahishuriwe, alone. But because he received the byatumye ajyana Yesu revelation, hehe it mu made banyamahanga. him to spread Duhe the Yesu gospel to the amashyi menshi. Gentiles. Imana ifite Give- uko ikora Put our hands together to the ifite Lord. inzira ikoreramo He has so many ways he iyo ni operates inyungu yo through. guhishurwa And rwe these are the benefits of receiving the revelation. mwavuze ngo amen Amen. haleluya Amen. mvuze Pawulo none If I speak about Paul, buriya Pawulo Bibiliya yose ziriya nzandiko ze zose all these letters he wrote Guhishurirwa. were the revelations. ziriya nzandiko ze zose ni uguhishurirwa The letters came through revelations. n'itorero kuba rikomeye uyu munsi wa none ni And uguhishurirwa the kwa church Pawulo being firm today is because of the revelation. abari abanyamahanga mwe haleluya Those who are Gentiles, icya hallelujah. mbere Pawulo yabonye The first thing Paul saw ari mu nzira ijya Damasiko as he was on his way to Damascus, mu byakozwe n'intumwa n'ibice 26 in Acts chapter 26, mwahera ku murongo wa 13 mukabibona from verse 13, you can check it out. Bibiliya tubwira ngo nuko The Bible says, umucyo uramumurikira ari mu nzira the light came to him umucyo umaze on his way, kumurikira and after he shined yumva ijwi upon riravuga ngo him, Sawuli Sawuli we he heard a niki voice that said, urandenganiriza iki Saul, Saul, why are you persecuting me? aravuga ngo urinde ndenganya mwami He said, who am I persecuting, Lord?
ndi Kristo urenganya. He said, I am Jesus, the one you're Ako persecuting. kanya ati haguruka uyu munsi wa none uramenya icyo naguhamagariye gukora. Stand up and depart and go where you're going. He received the revelation. Ubwo yaganaga na Agripa amwereka ko Yesu ari wamwiyeretse. When he was with Agrippa, ntabwo yamwiyeretse kugira ngo amenye icyo agiye gukora. He revealed himself to amuhishurira yuko so that he may know agiye what he was guhumura going to do. impumyi. He told him that he was going to enlighten the eyes kandi of guhumura the impumyi blind. azakoresha ubutumwa bwiza bw'agakiza. And he will use the good gospel of salvation. amwereka ko agiye kubohora abari mu bubata bw'iki He told him mu ngoyi za Satani. that he was going to held out the captive. kwihishurira Pawulo Him the revelation. byatumye Pawulo amenya neza icyo agiye gukora icyo ari cyo. It caused Paul to know clearly what he was going to do. muvuge ngo amen. Amen. muvuge ngo hallelujah. Amen. Imana ikwihishurire. May God reveal himself to you. May he enlighten your eyes to you what you have to do at the right time. What you have to do at the right time. May God speak to you about the things that you have to do at the right time. The opportunity that God gives to you, receive it in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. And your eyes may show to you the opportunity that God wants to use you through. He may use you in the name of Jesus. The friend who's coming to you, may God speak to you what you have to do. Everyone is given the spiritual eye so that they can be the instrument of God. Everyone, God gives him the eyes, other eyes, so that you may be able to know what God wants you to do at the right time. The first thing God gave eyes to Paul, and he was able to know. Ephesians chapter 3. Ephesians chapter 3. Verse 1 to 6. musome hari haleluya. Read. Nicyo gituma jewe Pawulo ndi imbohe ya Kristo Yesu. Amen. Mbohewe mwebwe bande? Ko mudasubira mwebwe bande? I was a prisoner of Christ Jesus for you Gentiles. The Gentiles. Abihawe nande? Na Yesu Kristo wamwemere kuba imbohe y'abanyamahanga. Through Jesus Christ. Kandi namwe mwumvise iby'ubutware bwo kugabura ubuntu bw'Imana nahawe ku bwanyu. Komeza. Ko mishurirwa ubwiru bwayo mwiyerekwa nk'uko nabanje kwandika mu magambo make. Namwe nimuyasoma muzirebera ubwanyu uburyo menye ubwiru bwa Kristo koko. Murongo wa 5. Ubwo ntibwamenyeshejwe abana b'abantu mu bindi bihe nk'uko muri iki gihe intumwa ze zera n'abahanuzi babuhishuriwe n'umwuka. Nimwumve namwe haleluya. Nimwavuze ngo amen. Amen. Komeza di umurongo yuko abanyamahanga umva ubutumwa bwiza yahawe no guhishurira the good gospel he was given. Yuko abanyamahanga ari abaraganwa natwe kandi bakaba ingingo z'umubiri umwe natwe. Mwakomeye Yesu amashyi. Given a round of applause to our God. Abaheshejwe n'ubutumwa bwiza buzagabana natwe muri Kristo Yesu ibyasezeranijwe muvuge ngo amen. Amen. Reka mbabwire bene. Let me tell you, brethren. Irihishurirwa Pawulo yahawe. This revelation Paul was given. Iyo Yesu atategura Pawulo ngo ahishurirwe. If Jesus had never prepared Paul to receive the abanyamahanga twari kumva ko ari Imana y'Abisiraheli n'Abayuda. Now Gentiles would have known that. N'Abayuda bari kumva yuko ntabwo dusangiye amasezerano hamwe nabo. And Jews would have understood that we are not a partakers on the. Ariko Imana guhishurira Pawulo. But God to give the revelation to Paul. Mubimenye bariya nabo bafite n'abaraganwa natwe. You should know that they are heirs with us.
He went to the Jews. And you should understand that even these are also all the nations who believe. They come from Abraham. Amen. Know it that they are some part of the body as us. Jesus is the body. And we are the body parts on his body. So even the Gentiles, there are some part of the body that are made on the body of Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. He got the revelation. After he received the revelation, he made the Jews understand that also as Gentiles we have the promises. Amen. This is where our salvation came from. It's from the revelation Paul received that as also Gentiles we have the inheritance with the Jews. Hallelujah. Amen. Amen. He received the revelation that it's not by the circumcision or by the laws. It's not the circumcision that makes us be known by God. Jesus is the one who has fulfilled all the law. Since he has fulfilled all the laws, if we believe in him, we have obeyed or fulfilled all the laws. He revealed that having faith or believing in Jesus has made us righteous. Amen. Hallelujah. 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 And this is how God has aimed you to have the spiritual eyes as well. I've said it. The Holy Spirit wants us to walk with him seeing like he does. It has a benefit upon your life and mine as well. I will teach you. I will instruct you. I will show you the way, the path that you have to. And my eye shall remain on you. These are the promises from the Word of God. The Holy Spirit wants to lead you. Because we lead ourselves and lead ourselves astray. And we are afraid of the things that are never meant to scare us. We do the things that we are not supposed to do because of fear. And the Spirit of God which is inside of us, he wants to give you the spiritual eyes in the name of Jesus. On your part, you will not be led astray. You won't just be led astray, but you won't be led astray. And also as well the people around you. Oh, hallelujah. Amen. Oh, hallelujah. Amen. Oh, hallelujah. Amen. Tell your neighbor that you are a counselor of many. You are a counselor of many. You can be a good counselor spiritually. They need spiritual counsels. They need a spiritual counsels. That's why the Holy Spirit needs to lead you so that you can give the spiritual counsels. The Bible says if a blind leads a blind, if a blind leads the other blind person, they fall into the pit. But if you have the sight, you shall never be led to the pit. We should have the spiritual eyes. If we have the spiritual eyes, this is our inheritance. The Holy Spirit is available for us to be led. The Holy Spirit is available to lead us spiritually. With no further ado,
ntabwo gusa ari ku giti cyawe ukeneye amaso yo mu mwuka. It's not just for you to have the spiritual eyes. Bizatuma umenya ubushake bw'Imana. It will lead you to know the will of God. Ibyemezo biguha amahoro. You will take the decisions which are going to give you peace. Kuko hari ibyemezo bidatanga amahoro. Because there are decisions which can lead you not to have peace. But the spiritual counsels, the spiritual decisions lead you to have peace. Hallelujah. Amen. You will not rush into decisions that will take away your peace. It will cause you to overcome where you were supposed to be overcome. Because God will work with you. He will give you victory. The second thing, your family, you will have a part. See, the spirit, a woman who had spiritual eyes, Rahab had spiritual eyes. Rahab, he saw the spies. They came to Jericho. Immediately she hid them. They looked for them, they couldn't find them. She hid them at her house. After hiding them, you should go and look for them in the mountains. Maybe that's where they have the product too. And now she told the spies, you see how I gave up my life to save you. You should also save me. I know properly, I've understood that God gave you this country. First, you should save me, save my father, save my mother, save my brothers, and my little ones, even the people who will be with all of them. She mentioned them. Hallelujah. Save me, my husband or my father, save my mother, save my little ones, save my brothers, even all other people that will be with them. It means even the servants of those homes should be saved. Hallelujah. The spiritual eyes that sees beyond. The spiritual eyes that sees beyond. These eyes that Rahab were supposed to be able to have. They are the ones that saved her people. When they came to destroy Jericho, they remembered Rahab. This is why the eyes gave to her. These are the things the spiritual eyes gave to her. She knew that they were going to come. A raid. Take a raid. You should take a red needle, a red thread, then we shall know that this is your home. We shall kill other people, but apart from your home. She took all her people and gathered them into her house. Amen. Gathered them from different areas and brought them together in her home. Because she had understood that what God has said must come to pass. She had spiritual eyes that could see far beyond. Saved herself and her beloved ones. If you say we together say, your eyes shall not only save you, but also the people in your family. Hallelujah. Your spiritual eyes shall not speak for you only. You shall not advocate for your family only. You have also your relatives, which is called church. Amen. Those in this family say amen. Tell your neighbor that you are one part of the body. You are one part of the body of this church. If your eyes sees far beyond, you will save the whole church. That's why God can give a gift to one of the brethren. Amen. Amen.
muvuge ngo amen. Amen. Hari abo ndi buhagurutse mu kanya. There are those I'm going to tell to stand up. Barasengera abarwayi. They are going to pray for the sick. Atari abashumba. They are not pastors. Ndabahagurutsa basengera abarwayi. I will raise them to come and pray for you to understand that ufite Imana icyo yaguhaye kugira ngo usengere abarwayi. Are the body parts of the body of Jesus Christ for you to pray for the sick. Impano zose Mwuka Wera yatanze. All the gifts that the Holy Spirit has given. Izo yatanze zose. All the gifts he has spared. It's for the family it's for the family to be strong, to stand firm. Everyone, God has given him or her a gift. God has given everyone a gift. Tell your neighbor that you have a gift that has to serve in this church. You have a gift that has to serve in this church. You should know it in the name of Jesus. For those who have known it, be blessed. For those who are not aware of it, be aware of it so that it can help out in this church in Jesus' name. Are there who know their gifts? Those who don't know their gifts, stand up and we pray for you. Stand up and we pray for you so that the Holy Spirit can reveal it to you. Stand up. If you don't know it yet, do not be afraid. Do not be ashamed. Stand up and say, I want to know what God has made me for, and I want to serve it. In this family, you have to be a blessing. Amen. Do you know that God can give you wealth when He's targeting the people around you? He gives you money, a lot of it, because He's targeting the work that you're going to do in the church. God can give you a gift of praying for the sick, because there are so many people who are praying who are sick, and God wants to raise you to go and pray for the sick in my name. If you are listening to me, say amen. Amen. You are a blessing to this church. Do you see my palm? My palm is a blessing to my whole body, to my feet. My feet are a blessing to my whole body. My eyes are the blessing to my whole body. And the mouth that I'm using to speak is the blessing to my whole body. Every body part to the body is a blessing to the body. So you are also a blessing to this body, which is church. Understand it, and may the Holy Spirit reveal it to you that you are a blessing to this church. May the Holy Spirit tells you what you have to do to this body of Christ. May the Holy Spirit reveal to you what you have to do on the body of Christ. Amen. Hallelujah. 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 It's not only in the church, even in the nation. We are a blessing to our country. We are a blessing to our country. In this family called our country. You should not forget to pray for it, to ask a blessing for it. One day David, they were attacked by hunger, and he spent 3 years. Day and night, day by day. He came to God and said, these are not usual things. How come can a hunger can attack the country? Where is the root of this? He went to God and asked God, tell me why, where does this hunger come from? And God said, you are the ones who broke the promise. Saul and the killers,
They killed people whom they were not supposed to kill. They killed the people they had signed a contract with that they will never touch them, that they shall live with them in peace for eternity. From the time of Joshua until today, Saul is the one who killed them. That is why hunger has come to, because you never obeyed God. I'm a man who stands on the promises. And Paul said, what can we do? He went to the people of Gibeon. He said, what can I do? How can I make it up to you? I know what we did wrong. How can we make it up to you? They say that we also want to take revenge. Bring all the men of Saul and we have them. He killed all of us. So bring them to us as well. They went to look for even male wives. All of the 7 of them that were killed. Now the hunger went away. But if he could have not consulted with God, you should not look at things. Where is the foundation of the problem? What can we do? How can we pray? This problem that has come in the family, what can we do? How can we pray? This problem of the church, what can we do upon it? God has the answer, the spiritual, so that the problem can be resolved. Come and we have the spiritual eyes in Jesus' name. May God bless you. We are going to pray. That we may all have the spiritual eyes. Be led by the spiritual eyes of God. That is why He gave to us His Spirit. Those who have the Spirit of God, say hallelujah. Those with the Spirit of God, say hallelujah. We are going to pray to God. Would you please stand up? We are going to pray. Pray for the sick to be healed. Hallelujah. Wherever you're sick, please touch it. Touch the part where you're sick. Stand up and we pray. Lift up our hands. Whoever is sick. Hallelujah. We are going to pray in the name of Jesus. We are going to pray in the name of Jesus. We are going to pray in the name of Jesus. We are going to pray in the name of Jesus. We are going to pray in the name of Jesus. Mama baguhe mikro maze usengera abarwayi. Baguhe ngwino hano hagarara aho ngaho baguhe mikro maze usengera abarwayi. Hallelujah. Mama sifa. Baguhe mikro maze usengera abarwayi. Muzamure ibiganza abarwayi. Lift up your hands to sick. Sengera abarwayi. Pray for the sick. Hagarara aho ngaho maze usengera abarwayi. Tugiye gusenga. We're going to pray. Gusengera abarwayi. Pray for the sick. Agire kwizera. Let everyone have faith. God works. Mu izina rya Yesu. Imana yacu twabonye. Hallelujah. Imana ikora imirimo, Imana ikora ibikomeye. Data mwiza, muri aya masaha turakwereka abarwayi. Mu mibyimba yawe diabetes zarakize. Mu mibyimba yawe abari barwaye kanseri barakize. Mu mibyimba yawe abari barwaye imivuduko barakize. Mu mibyimba yawe mwami abari barwaye ibicurane barakize. Mu mibyimba yawe abari barwaye umugongo barakize. Imyuka y'uburwayi yose muri aya masaha turayisezerera mu izina rya Yesu Kristo. Waba uri hano waba uri na kure shira mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya, mu izina rya Yesu. Data mwiza ashira gukira kwawe. Reka muri aya masaha buri muntu wese urwaye yakira gukira kubera ko ukuboko kwawe kuri kugendagenda kuri gukora Mwuka wo gukiza ari hano. Mwuka ukiza indwara nakize nagukize barakize mu mibyimba yawe. Haleluya, urakomeye, uri uwo kwizerwa Mana, uri uwo
kwiringirwa. Reka muri aya masaha ukora imirimo n'ibitangaza, abantu babone gukora kwawe, abantu babone imbaraga zawe, abantu babone ineza yawe, abantu babone ukuboko kwawe. Uko wari uri kera n'uyu munsi ni kuri, ntabwo uje uhinduka. Uri Imana idahinduka, uri Imana igira neza. Urakoze Yesu, icyubahiro ni icyawe mu izina rya Yesu Mwami. Munyemerere Mama Bishop. Let's give to Mama Bishop the microphone. Imigozi yose idohoke mu izina rya Yesu. Sinzi imigozi maze igihe yaragufashe. I don't know the chains that have been binding you. Shaka gusenga ibitotsi bikakwica. You want to pray. Agiye gucagagura iyo migozi yose. He's going to break all the chains. Iyo migozi yose ikuboshye. All these chains that are binding you. Iyo migozi yose ituma utagikunda Imana. All these chains that cause you not to love God. Iyo migozi yose umwanzi yakoherereje. Uyu munsi wa none reka icike burundu mu izina rya Yesu Kristo. Believe that you're going to enter in a new dimension. Let's pray. ibitubuza amahoro n'ibisha umwami, ibitubuza kureba n'ibisha umwami w'abami, ibitufungirana ahantu umwami n'ibisha mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Imyuka mibi yose igenda izingira abana bawe, ikababuza amahoro, ikababuza kureba kure, ikababuza kumva ijambo ryawe mu izina rya Yesu Kristo. Nous détruisons tout le plan satanique, toute chose qui ne confesse pas ton nom dans la vie des enfants. Toute la force démoniaque, nous le brisons dans ces lieux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ibihome byose bihagaze imbere yacu, bikatubuza kubona ubwiza bw'Imana, bikatubuza kubona icyubahiro cy'Imana. Turabihagaritse mu izina rya Yesu Kristo. Ibihome byose byahagaze mu miryango yacu, bitubuza kubona ubwiza bw'Imana, turabisenye mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Au nom puissant de Jésus Christ, nous invoquons Seigneur la puissance du Saint-Esprit. Laisse que la grande chose, mon Père. Bénis ce moment, bénis ton peuple éternel. Au nom puissant de Jésus, toute connexion démoniaque, toute chose qui ne confesse pas ton nom dans nos familles, dans nos peuples, dans ton église, nous brisons dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, toute pensée négative, Seigneur, à l'obéissance de ta parole, nous ramenons, Seigneur, toute l'obéissance, Seigneur, toute la pensée à l'obéissance de ta parole, dans le nom de Jésus-Christ, toute distraction, toute chose qui ne confesse pas ton nom, nous les détruisons, dans le nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Yahweh, nous avons besoin de toi. Laisse que ton peuple soit libre, que ton peuple soit délivré. Au nom puissant de Jésus, nous avons besoin de toi. Que le sang de Jésus nous couvre et que ton sang, Seigneur, le sang de Jésus, le sang qui enlève toutes les souffrances, le sang de Jésus qui donne la paix, que ton sang couvre ton peuple éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ, Yahweh, tu es fidèle. Gloire et louange à toi. Cher Saint-Esprit, nous avons encore besoin de toi. Bénis ce moment, Yahweh, au nom de Jésus-Christ. Amen. As we still standing, let's see people who would like to get saved. Do not be afraid or ashamed. This is the beginning of knowing Jesus. Please lift up your hand wherever you are. Ladies and gentlemen, say today, I'm being called. You can lift up your hand. Do not be ashamed. Wherever you are, please lift up your hand. Imana iguha umugisha mwene data uri hariya nawe uri hano zamura ikiganza muze vuba vuba ngwino de muze abavuga butumwa mubakire abavuga butumwa mubakire bakire uwo mukobwa mwiza ahagarare hano. Haleluya. Ngwino vuba vuba ngwino nawe uri hirya banguka dibanguka nasone nimuze babakire vuba vuba muze babakire
dukomereye Yesu amashyi menshi. Let's give an Hariya round of nahabonye applause andi to our maboko God. hariya na hariya. I saw the hands around. Mubazane. Hallelujah. Mwakire umusore mwiza. Akira. Ntabwo twihutsa, oya banguka tukwakire. Ni umunsi wawe. Urakoze mama, ngwino tukwakire. Mukomere Yesu amashyi tumwakira nawe. Komeza, muze. So na mwakire. Okay, bamwakire. Hallelujah. Muzamure ibiganza maze mubasabe n'umugisha Lift up your banga. hands and bless Tugiye them. kubafasha. We are going to help them. Musubire muri iri sengesho ngiye kubafasha. Repeat after Mwebwe Pastor. mwakiriye Yesu, muvuge ngo Mwami Yesu, uyu munsi wa none nta gahato ngukingure umutima wanjye. Ngwino winjire muri jye. Ngwino nyiyoborere. Nijeje umutima wanjye ko wapfuye kubw'ibyaha byanjye. Mbyatuje akanwa kanjye kuri umwami umukiza w'ubugingo bwanjye. Urakoze Mwami Yesu kubw'agakiza umpaye. Umfata ukuboko unyiyoborera umunsi ku wundi. Mbaye uwawe mu izina rya Yesu. Muzamure ibiganza maze tubasengere. Mwami Yesu turagushima kubw'aba bana bawe. Thank you for your children. Turabasengeye mu izina rya Yesu We Kristo. pray for them in the name of Jesus Turasaba Christ. kugira ngo Mwami Imana ubayobore umunsi ku wundi. We pray that you will lead them day by Turasaba day. Mwami Imana yacu kugira ngo ubigishe umunsi We ku pray wundi. that you will teach them day by Umwuka day. Wera Your Holy Spirit, uwigisha neza the one who instructs us, akomeza abigisha. will continue to teach them. Urakoze Mwuka Wera Thank you, Holy Spirit, kuzabarera, that you will raise uzabarera them. neza, You will raise them properly. uzabibutsa gusenga, You will remind them to pray. uzabibutsa You will guterana. remind them to gather. Umwanzi arasinzwe ku buzima bwabo mu And izina the rya devil is Yesu. overcome in Jesus' Turagushima Mwami mighty name Yesu upon their kuko lives. ukoze. We thank you, Lord Jesus. Ishimwe n'ikiro bibi byawe. Glory and honor be yours. Reka tudatinze babajyane Pastor Lazara aze asoze asenga dusabira Let's call umugisha. upon Pastor Lazarus. Turagushima data se umwami wacu Yesu Kristo. We thank you, God. Twishimiye our Lord igitondo Jesus. cy'umugisha. We Twishimiye ijambo ryiza ryatanzwe n'umugaragu wawe. thank you for the beautiful word spread by your servant. Aba bose bicajwe hano kwakira. Everyone who's sitting here, Reka who received Umwuka Wera arushaho kubisobanura cyane mu let the buzima Holy bwabo. Spirit continue to interpret it Kandi to buri their muntu lives. wese afashwe nawe. And everyone continue to be helped by you. Turagushimira ko uyu mwanya wabanye natwe. Thank you for being with us through this moment. Tukaba tugiye gutaha. And now we're about to leave. Turasabira buri wese urugendo akora kugera mu rugo agereye We amahoro. pray that you keep everyone safe. Turagushimira kuko udukunda We thank you for loving us. kandi uhorana natwe iminsi And yose. you're always with us all days. Reka ubuntu bw'umwami wacu Yesu Let the Kristo glory of our Lord Jesus Christ n'urukundo rw'Imana and the love no of gufashwa God n'umwuka wera bijyane natwe twese. and the support of the Holy Spirit Mu be with izina rya us Yesu Kristo all umwami in wacu. the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Murakoze cyane mugira Thank you so icyumweru much. cy'umugisha. Have a blessed week. Materaniro ya gatatu ni saa 10. The third service was Muhoberane wonderful. wifurize mugenzi wawe